Нюрбатагы сударственной көһөсылжар драматической театр коллективин атыттан улуу кыйы 7-15 сылынан ититик истиңник эгерделибит. Бу өйдөбүл сүгүрүйүү күне, өйдүөгүн кырыктах өстөгү утары, өлөрү тиллери керейбек көксуспут, корсун кодуат боюннары. Өйдүөгүн сери толонуттан төрөбү дойдуларгар эргиллен келбетек күндү жоммутун. Өйдүөгүн бу күн кими багарар? Кыйы туга диен ачыктыыларын тоңоллорун аксыбак көлелебит тыл бетереннерин. Оғасағы билбекке улахан жону кытта теңе үлелеспит сери оғылорун. Өйдүөгүн уннун оғун үйеттен үйеге сүгүрүйөгүн. Мен кен туттабын агабынан. Агам Мартынов Константин Николаевич 1941 сыллаққа от ыйгар ине дойдутун көмүскү аттаммыта. Арха уонна илиңни фроннарга сылжан Москва, Ленинград, Старай Русса курдук кырыкта кыргыыларга кыттыбыта. Тыын 2 төгүл багырбыта. Тыынча 904 сыллаққа Япония серитигер баран. Кыйы өргөйүн билен тыынча 904 сыллаққа төрөбүт дойдутугар эргиллен келбиде. Бар боллун, ырас қаллан, бар боллун, сирүрдүгер эйе. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.